kwa ba Jack kwa oh weekend ya be furo bepo kwa ubepo as a muede kwa ubepo ye be furo bruta ye dey according to not according from Jack na ya furo keke obwa ya de nkrofo bi na efo aboafo bi na aso yasene na masa nyomtofo a bi omo ba no omo ye guy rough awa kwawu eno nti wo so meta ya chi na etumi aboa onim se ja apart from kwawu no kra na ka wadwene se ka wadwene se ya so kwawu se ye de yo greenfield for tie ti de mo odene nei ebibiro ndia doctor for dia tomo doctor bi wo kra no wo ma eye eduro no broni de no wo san twro bibiduro de ka ho bi wo kra broni de waja to ba bi na wo de bibiduro nei nyankopon ye tumi esi na twetwe wo no na kae se dia aduane de ye ndi na mom na duaba ne ade ne de ye fansa ye ho yade ne nti greenfield for anya so brache wo mo se etumi ye nsa ma ne ye nya Dr. Bright Oko or CEO Greenfield Scientific Herbal Clinic wonu emu e na aba be piem e wo ha se yie na abrepem ye de number beto dwa ba bia benya bi nya obebo ya mane ye nkwa ne yenkwa ani mo ani emisa nyanyem bia se ne ya wo sponsor kwa wo Easter na die ntipa na Greenfield for edu omo abedon eye Easter kwa wo aye ba bedie na ene sen yo me da tiefo nyina ase em se kwa wo Easter no ye nyina ebeje atum se eye afahye bi a omanga na ha no oba ha eye afahye a edi mu pa uyi Christmas festival if you are near Tosmienu, a kwa Easter. And Adom the Iron Saya, Dum for Yani, a kwa mana kwa. Yo, Midas, I'm say a yano cry because years back, me cafe na and yeah. Adom na kwa Easter iba and a tintim pa ye. It's a Greenfield, yan so ya dream when you say, and who be yan say Easter, another bibia nipa a bodop him one, say unya doctor ni account. Senior ebetumi ama dwumade ni nyina no akoyie se ba ne po se bia na obi baby atochima se quickly ne pe yetumi edu ho entem na yetumi du ho na yenso yetumi ehwe na yetoto nyama nyina e ma ne koyie enti botai a esi ye ni so a ye di sponsor kwa Easter no esane se nipa nwa adwuma na ye na baby bia nipa be pie mo bia no se yetumi etwi ben na de ni ka om ne se wo se kwa wu no so de ye the detic tin ye kwa yo asa jams ne ade eno no umodja ne ni afru sane ye ya ese da amwanti na na Greenfield Agyenkwa plus ho be hia so bi benum bi anso waduru hoto aso me da ase enu ti na Agyenkwa garlic plus Agyenkwa eye dro sunku bi a ewo Badwam anso na se dro we tumi ma moja ne dia fusani ye pa wo ni padua nim ye kokwawu se wankasa o trintin wo po mu na sade na bia ama moja na da no sa Agyenkwa garlic plus unya bia na ne srade ne nyina wo ni padua nim na to so miensa nso no Pempi eya yesi o Agyenkwa ga eya dro bi ese boost immune system ma wo nipadua no edimu yie pa sugar level no cry to be minimize na come blood circulation ye adwuma dia no any problem nti na esisi nyina no sa Agyenkwa plus na ne nyina sa pepepe nti eya dro bi a ese obi bia anya bi nti ye di kokwawu enam se kwawu Easter bi a nipa fi aman so bebre eba nti no Agyenkwa afa na ekwa lunch ni ye ewo kwawu yenim se through Adom TV and multimedia effort nti sa Agyenkwa garlic plus yenim se kwawu enso kokra ye di adaka makomako edu ye kwa kochiche ama kwawu manyina o mu kwache ne keke ye koche mo mamafo aso ahwe ne garlic de bia nim de etumi ye nti wo mamafo aso ye Agyenkwa garlic plus ya mu yusuo no se de ebetimi aboa na obi wa ka so obi oso no fat woni mu ne se wo ye kase de odidi o na fat nko but eba ne sa fat no wo yes mu ye de wonti mu tumi sisi sabe pepe fat de extra de e wo nipa bia mojam ye wo cholesterol nti na ba doctor for mu ye wo good cholesterol and e wo bad cholesterol nti se cholesterol no anwa de wo nipa bia nim no uso anase uso akra sa anwa no enye ne de se Agyenkwa garlic plus pe ne betumi aboa o na sa anwa no fat na cholesterol na e wo nipa bia etumi ayi afi nipa bia mu na ama untini mu emu ada ho ama moja no etumi adi afurusane iye pa eno ti yene mo ekọ eye furu pepa no ya wada Linda do yene mo Linda do ye bojam no ane ye tete bi wo ho mebwa pepe ye furu eye kwawu no so afiada
and so your body ammonia Agyenkwa garlic plus or me. Sabe, na me da ye walk no so you better Agyenkwa garlic plus or mo. That when you ready at house until that. One man because when you cry, oh, young told ya de quatown Agyenkwa garlic the massa. When so a man for the one dance here, when newly improved. Or how to say yes. A penny for dear to moment food and drugs authority. Stamp boss question one dosage one stamp in a boy expiry date no manufacturing date batch number AHB 11200017 Papa B Agyenkwa garlic plus and omudi ye if na benya bia to just in case say bia ye wie kwawu no a na amafo hu bebi ombenya bi yo ye da see so obi pa Agyenkwa garlic plus bia to Ghana ha drugstore bia na say bebi eto andru ebibidro fie bia lo benya Agyenkwa garlic plus ni bia to uko kanshi drug lane ubenya bi o DD eba ubenya bi o Kingswalk ubenya bi o Hallows ubenya bi o Republic eba baby bia ayeto bibidro de bomodin na ko ubenya Agyenkwa garlic plus ibi na won so wato na won so wanu na ni gisem we dro ehun se obi atumi num bi enye dro a ubeka se me num abrofo dro bi nti mintimi num eti empo obi no da yaresa bia say o hospital o kosira na bomodin na sisa Agyenkwa bi na mani bi fegu bag na fa koma no na betumi aboa ama ebetumi ama na pomudin etumi asiye pa agina so ye pa eno ani Agyenkwa garlic plus from 0243 9830 3906 0243 983906 and 0261 651 8980261651898 Agyenkwa garlic plus was say Adom last stop nungwa Adom last stop okro ya so na so ye no ya okwa ya de bi edokoro wo metimi ahwe we de ne matumi ayi afri ho de ama wo se bre o na kwawu no ya calendar don ya wada 29 3 days non stop Obama Street ye na ye twisodoku Eastern Palace 30th to 1st April ye ta ho se twitwe kwawu Easter Games health work kwawu Tafo 31st March na afi gospel rock here the Badwam so Palace kwawu eno ani Agyenkwa garlic plus ube yusubie fine ya pebito na mantini mu enane na ne kama na entume mu asebe be exercise ye kwaye bibi ekwaye bia odu hu bedim bie na atumi abo amapom di na sipi etumi esita number ne 0243 983 906 Agyenkwa garlic plus was intinu mu ebetene Agyenkwa garlic plus was immune system no ye be boost Agyenkwa garlic plus was sugar level no ebe normalize but what dia num bi na etumi emoya ye nkwaye na mekra wa num se kwan bia so kwaba fufuro ho ebetwetwe nti ye ko ye be se hia